Kumele uba lensizwa umhlaziyi ukuthi why kungathi landela igcwama elisha, kanti-ke iveze amaphuzu ambalwa nje ekuyona abalulekile ukuthi isiphi isizathu esidala ukuthi nabantu kube lula ukuthi bethi ichemene igcokama elisha ekugcineni kwakho konke yenza ngathi ayilazi. Sawubona kuphi nokuphi la kufinye khona lo mbuso njengamanje ukubingelela emathinta xa into mzomqobo lamehla abanye baqhumula imali ethi bowazi ngana wethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicela wenze ukulungela press subscribe button, share, uphinde comment khona konke uma subscribe ayikho imali ekhamba so senze ube wena oqala uthola notification mase ufake video yangaphambili engenza wethu njengoba nazi-ke inkundleni zokuxhumana hleli zenzeka nalapha ku-TikTok nako-YouTube nako-Facebook hleli zenzeka uthanda nophosta isithombe laphana-ke omunye wabahlaziyi laphana ku-TikTok wasisithatha waphendula ngaso inkulumo wabatshela abantu ukuthi into eyenza ukuthi kube ngathi umuntu olandelekayo ilona igcokama elisha kulamalanga ingoba lenze kahle kakhulu phela ukuthi lenze kahle kakhulu ayitholakala indlela yokuthi ligxekwe njengoba-ke nabo abalandeli bama-donation beyakuveza nokusobala ukuthi bona bavotile ngoba bekuvotelwa ingoma eqhawulayo kodwa kahle kahle ingoma emnandi ingapha emdletsheni ngaphandle ngokusho isikhathi sakho mlaleli wami asigxume sihlale kuyona-ke insizwa iyikhulumela. Uyazi shuthi sonke nizoscategorize kahle kahle. Uyazi into ekiyenze noma engiyibonayo mhlawumbe uzoyizwa mhlawumbe futhi ungayi-understand. Ekiyenze ngathi sikhuluma noma kulamalanga lawa kuthiwe mhlawumbe kulandelwa lensizwa leya kaManqela. Lento ngicabanga ukuthi isukele kakhulu kwi-Song of the Year. Kukhulunywa kakhulu eSouth Africa, Twitter kuphi nakuphi ngendaba ye-Song of the Year. Akukho lapho ngakhuluma and iside abantu kade bekhuluma ngalento le kukhulunywa ngawo kakhulu iside labo bantu labo lonke belivuna lo mjitha lo owalala isibili uyangithola. So ilento lena kahle kahle manje esiyenze ngathi ningakhona ukuhluda kanti bekusenalelo lakalelo kade lidluliswa uma wazi usilowo mtshalo la enkundleni zokuxhumana. That guy has been complimenting so much uKhuzana. Kakhulu. So into lapho ezamphendukela khona. Zamphendukela elentuzana iParis ekhala ngomjolo ukuthi umjolo awufika kwiParis. Zamjikela la ngoni social he was attacked straight by ubhuti laphana ubhuti omdala. Straight wathola attack. Kwaba futhi omunye ulokhuzana ulokhuzana omenqekza nawo bathola amagama amangaka kwaba njeyana waze waxolisa namhlanje kalokhu ngekimuzwa ngamuzwa ekhuluma ngenye into ngoba sikwazi ungakhulumi ngomaskandi is trending so all over sikwazi ungakhulumi ngawo waze waxolisa ngesimo hlo ukuthi nakusekuthiwani kwasekuqanayo uchemile this and this yonke leyo nto leyo so naye abantu beveza ilentozana ilaka lapho nakhona hayi ngoba ethuba uyanyanywa noma kunjani but into yonke yomsindo it was from the Song of the Year and nabanikazi bakhona mawuzothi uyezwa they will tell you ukuthi no thina we voted phela nje ukuthi whether imnando deserving kanjani bazokutshela lo nto leyo manje sithuleke sibuke ukuthi ke iSong of the Year fine ikhona shuthi kwaba amandla evote but singena ko January kuphuma matric result emagarage kuphinda kuphi mabhaku Paris ngifuna ukuthi umuntu ame Paris now and then kube ngathi asiboni ke sivale sithi and hi iSong of the Year umjolo sifuna umjolo lo sibe sibona ukuthi kwenzakalani ezweni ubani othuma bonke labantu laba bangabalandeli baka SK. Mina I told even abalandeli bamthandeni ukuthi lento yendaba yeParis even ama viewers lapha ko Spotify or YouTube akusiyona into yakamaskandi leyo. Abantu abaningi bakamaskandi bazi ukuthi isikhathi esiningi ngifuna abathenga ama USB noma into zama CD. Yebo abantu manje sebeyasebenza abanye ama security bahlala lapho kunama Wi-Fi khona sebeyakwazi ukustreama but leya ngoma leya was supported by country. So ngeke ungitshela ukuthi o-DJ mabeyidlala emaclubini lapha emashibhini bonke sebengabalandeli bamthanda. Ngeke ungitshele ukuthi abantu mangabe beyicompliment ukuthi ingoma imnandi noma
umnandi ukudlula le yabo yahlukanisa unyaka bese ungitshela bonke labo bantu labo why nina nifuna ukuthi makukhulunywa ngento kube khona into eniconclude ngayo early ngoba kufuneka ukuthi uma ngabe futhi bengizothi nje ngineutral ngithi ke fine umjolo was better than eParis lokho enifuna ukuza ngeke nize ningitshela ukuthi umlandeli usumlandeli kaSibanibani noma nina angazi sometimes bafuna ukukhuluma lento abafuna ukuyizwa bona hayi le kumele ukuthi bayiphela ukuthi naye umnikazi wakona Mr Paris lo uthule kulamalanga lawa angazi ukuthi why ngoba like own goal noma izinto mhlawumbe ezozenza ukuthi sikhulume ngaye simtrape maye trapa siyayidinga si-insert ikhadi zihamba kamasikari kuhlezi kuney'kandala so lento yokuthi manje sithathe nisilentozane lana nisenze nosiqiniseko yonke lento lena ngengibone kuthiwa umhlaziyi wani mina ngoba mina ngisuke ngisho ngalo umbono wami nje kuphela futhi politically like ngazona zonke izinto ezenzakalayo nje around mina noma engiyibonayo in my space ngiyalentozana ngiyakhomenta ngazo so angaze ngizwe nini nithi nizolokhu kade nginokuthiwa abanye abantu be-MK nakho nje bengeke baphinde ke babona ama-post yami but akunayo into etheni kuthiwa ingako lezi zinto lezi ayibhadali futhi into engiyithandayo ayikho inhlambe engangayithuka nje on social media or even like verbal nje ukuthi siyabonana in contact wa nenhlambo wakwayiza iphuma emlonyeni wami into engekho suke ngiyikhulumela nje kuphela kudlule kanjalo kukuwe ukuthi kufika kanjani ngasiphi isikhathi.